tweme afidie no ye de bebro na fie ha aye de de amaye ababa bi a ono nso so da ho na ni tifiri nemu ano afafo afo uridi masese de na asio afidi huzu akofa knife asa ekura abra okenkan phone so massedwe yo ni kunu nso da ho nim ne asie obayi kura knife wusu ede na kosi akire eno so se beto wona na ya pinse na nkomo ofia no very attractive wa ubi feel udi otifia ubi feel ade no na afi ya bonkomo akoya nim na otwi mu enya ehun se me am wo faase wo kurum ha sa akode baba be pio man mu ache se obeye ne rapaholic concert no ewo stadium wa beduru kuro yi mu shatan so abeduru kuro yi mu eno so ho nsem kakra ye bebubo video na fe futuo nsem ewo mu no ye de abana yetimi akonde akoye ndie ne uyi afidie ne firi ha wa ye ho ene Friday and bibia betima befra na ya konkodene de akoye nim ye nimu a ene ye beko ye koye nim uko MC a ho no a ye bo adwuma papa na wona ebo adwuma MC a ho no Kevin oyata sa na azuka mpa wakese ye no azuka so ze no American man ne mpabu bia mu odu onso bo adwuma papa ewo ho ene boys na omso abeka ho no sika mo ne omom keka ho no omozo so aba ho achese adwuma no ano ode ne adwuma na no ode achese omo bo adwuma pa ntini ye kan se enyame onhira omo na wonye omo nyina akese enema nkoso enkonko na nim fama ye enti saampa ye na ne yebo na saanso so na bekoso ewo MC aho na nema akotote ede amai okonkran ya David obo adwuma ni miri se ni din nam TV ne so anase David no onyini pa ato onkran ho ba na machine sem do a wuntim fa David ni agora chese eno so ekonko na nim sa wo ho ye ba fie dia na producer se so ya snama ne ya de dwumadi ya bre okwan so nkoso kura ye kokosa chifrecha esanso na ye nkwanta bisa Isaac nya nkwanta so ntwen wo mani se so agye fufuo di tumi ba me ntumu na woni fufuo bi meso se mate se mba na me ama ko dila na matom fufuo aba ma bedi ma dia ntina nkra o se me fa ma munyina no ndi ene wanko ntino de kom na ye duma no ntino ene na wiwi edi awrade nhire ni pa bia no nyu obi akese na afi yakoye ni Asem Mpe Nipa panyini wa ha nno ada na ofosuo ni nti fosuo okura nase ene na konta echi na marvelous yiri de o ma ya ama na ya akono ma kire sesebe o mo yensew no o ma koya ama na ya fe so Asem Mpe Nipa so de tim ni nyina ekota na chi ma na ya akono a se nno ano na esewani nse o ka kire mampo nkwantafo utumze ye fans ho na se ho ede nyame nhiro mu nya no nyom kase ni se Monday fosu wa be kan yansa ne ato adumadi nso kwaku bibia boko dia kwaku bibia boko be be na dia channel pe ye no manfa samba mai deja kafra oni madwuma nso broni ne nso efiada na eboja yenti sese ye bana ye bewie na black no so dia so kwa America fo ayi se o da so waye no fosu eye nase ba na yire pani na content o shefriji yenye okay dia so ba na yire pani ni aka bom na content o tachiri se ye ndi onu abefa na de yenko yenya de beko bitu ayi na sheda so fa bibia ye kama bia kanyakopon sha ya de na o ma ya hoden ni humo echeche adofo ni etiefo nyina baku yenko yanim na nem sensem na da no edoso ye yenko yanim nye no mo meye ye ko akoyanim a na ye kro mo frɛ no abazuka bra inside na behwe na yiwo mu dodo ye ko akoyanim a na ye ko ede akoyanim a na ye ko ede akontino ni aye sere o manfo nyina ne se ne nsem wo ho ensem wona before se mewudam se de ensem no ode no azuka mra meboa ye hana sana tie asem wo ye Mpe Nipa onipa na pe ne ho asem yaba no na yaba ye nimu an ye ba beko na ye de yakọ before se ye betie sim ni ya dukurum ni aposam ni ya yantem mu awosum aheki mu no na mekire wo se 3 eco capsules for waseme mo nka ye mo kokko nka nkire wo se wo pe koko aduro papa dia
3A co capsules for so some ho a mistake kese de anumere men kan cho se koko na sisi otu ano no uja wona ya na moja de achi no ama ye matima mo fra no potokasem constipation no wase yan kan cho se ni nyina da eyo no 3A co capsules ne tu ase koko na ma wo pesa wani mpacho koko na ma uja wona ya wo bre no anwe wo sesa ukosini anim asesi ayo koko timidi se ewu no de wase yan kan cho se tumirikai badi aduro ni bi nanso nya ahoto upenkyire mu achen we ya 0546 107 0546 107 na afi wo ko akọ ni mba Apostle Dr. Emegashi se menkancho se tumirika wo na utumirika di mirika tuo ne kwa hen ena apostle se menkancho se emirika no wo ba bi ko yo beka se emirika ni ba bi ko bia no nso nim ne wo ka utumirika fa ko ba bi fa emirika no bra no Dr. Apostle Emegashi ho ebra yade adokoro wo wasi HIV tetewa ipacho de ba nchen obesa fibroid obesa ipacho dam krakra kurantimi nya ne ho hwe panyini ntimi nya ne ho hwe no o de ba wo sa ene yade ahudo bebere osema me modini o de menkancho so na ayale o yale fabra no nso de habibi duro krogen oba de ahira so dada no ebetu yade na sia masumdu aba it is Apostle se menkancho sa de ampacho hwehwe Dr. Apostle Amagashi na oma ayalesa enye ochefa papa no wa bin wa habenro mu pa tumirika na ni ahyiamu Dr. Apostle Amagashi bebo pa Liberty Conference na duru so Liberty Conference ni yeda chena wo Liberty Conference ya no pa no nsia wo nonsia sharp na Liberty Conference na ekoso we yo man hene ya wadubu ache abie yebre wa pagya nensa frise awurade abasa ne da so hwesoro ntofom ediamo no so ahode ni gina so ba na oba djuma se de Kristo ahye no wasi we ne de ye prison break o eye prison break enadua fie bi a woda wosika semu enadua fie bi a woda awale semu yade afam ene ade bi a ye enadua fie a woda mu no wasi ye break ni ye pia bontene ye be break ni ye pia bontene de ye da chena anopa 6 o'clock sharp Jubilee Park wo no man here de buache waba na awurade aye nyame na ko a o man here de buache be ya ko anyamtofo no be sheki wo se na afi wo nso aye nyame ba no wonso anyamfo ahode ne santi no ene ye nyina ye momu na Liberty Conference edition we no wo so fa ahogim ne yankonko ye nim kofo di adanse o edu abo ato wa che ne wonso so bo abo ahona chena no kopiem na ne mankoto temfama sofo rekon aduru akurase dokota sofo rekon aduru se akurase dokota Sofu rekon duro se kurase dokota sofu rekon se menkancho so ne friend nurse na se kurase doctor no sofu rekon ba juma papa it sofu rekon se memo amane yankanchira wo se ade bia etete wo eye yade afam ade bia etete wo no wo se tumdika bra eye bri ahaban no wanya ho ani no te ho kasa etu okeka bomu sa no a na ne kokko yade no ase tu ene na mpacho oba memo ayemre ne na ekọ afi wo ba bu nsa na wo kekamu ekọ fibroid ne nane me patcho se ensem bebiri awo ho ayede amo a sofu rekon se no wo ma obi sofu rekon se mi nguna birim kan kire se fa number na frɛ na kurase doctor nsa oyade 0248672271 0248672271 ofra sofu rekon wo je so na wakon akonim so mpasika kase no so mpasika kase sompesika kese no se obedi bi na wonso so afiri a nya so nya so den star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na do sika na hyem no apia so kwen na akotom se awurade boa wa NLA for na dia tumo na ye pia 5 billion abro na ye pia 500 million na ye pia ye 500 cedis it depend wa ho de ne se de twa no wonso dibi no obi dibi asifie ablabo no de sa na te risk taking one day pet was with them na fe wonso so konko wanim wa amofo ma be ye sompesika gase no etuozu wura mu na fe ye nkonko yanim ba ebra wo ye bie sa no na fe ye ko ne aka tro se no Vinci studio no Vinci se men kan kire se eba ne se wo to obadin eba ne se me patro yi yo na wo ye eba ne se wo ware me patro ubie wo fie ano me patro ubie wo shop ano enhyiamudie bia program biara me patro se men kan kire so mutwa camera no a wo tum se ne efe pa de se antitum di kabre fa ho beda wo no mo a na fe wo muntwa wo aponto abadi ntuo no na nya fefefefe akono so date wo de be ma no ano de beba obi tumi ka to so we ni 3 weeks kura obo wanse 2 years na akakam
is a nipa bi obetwa amayi akaka mbesi ne there be no vinges na minimum anka we anto me no vinges studio no number 0574 71 57 78 0574 715778 ofre no vinges for amojo so na wakun akwanim the luckiest for say mempa mu vanja diamu ni de ngazanjira wo say wo bedale o so obeso dale bia star 712 hash a patrol choose option 1 to buy a ticket for yourself. And if you want to buy a ticket for yourself, you just choose option 1, then you go your way. If you want to buy a ticket for others, choose option 2, then you go your way. Me say who choose na who to be no. We want some this kind of board so. Ya dem we are the check na to so. Na who koyi ni say do so. Who follow procedure na. Omdo be ko baby ni follow ni sa. Netimi koko wani mpa. We e wo fa nkwan am de bebere obi anko hye dem no nkwan e twadi me de menye sa aboro no. Nti uzu twabi koko se tikura nko nkanche ko twatwa sa ayi se twom. Me de mebo amane. Losing beverage se men kanche say. Papa Lawson wo bo aduma wo o ma delay mine no ma Lawson herbal wo de abibiduro ma wo no ma ne nsa so e se enti no o se men kancho ne fa ho hare anije o sebo e fa ho jim na asumdue be ye wo dia asumdue be ye wo dia na asumdue ye wo dia dia na ye Lawson beverages me pacho kwai nonom bi me pacho nonom nro ni bi nonom nsa ni bi na asumdue ntra obobo an Papa Lawson no number 0242 1337577 0242133577 0248619999 onu amu eni ahyiamu na niam enkoso fa bia de no ane krobo ene Friday nkofo be pie krobo pa kofo be pie krobo pa kofo be we krobo pa krobo ne tim fifire sa no a azuka wo hwie ne de onti no ntimi fama no se wo hwie ne de yesa no aha ma de afri ne nsema me na hwie egu grass no wie ebe no ya de sa azuka be no na chire opa no de nsemu no de ma de afri ne nsem ena egu tv ne so no mpato wi ahun so tim kwaji bu hwie ne sa no de am ena na akono pa o mpanifo mko mo mpeto no mjigu grass kasiem se no wo sepo ne nkakran sa wie no ne afra ne krobo no tim fifira Archbishop Yase Kurasa Kurobu ni wazo hete the Kurobu na jena hontre hapa pebi bobo na yanko emfa enko yanimu a na yeko ediako wosisiri prisie wobisisu asisiri bio na sasabon sam kura ne bawu wosisiri prisie wobisisu asisiri bio sasabon sam kura ne bawu so fantastic so fantastic. So fantastic. Ye di nkomo bi ne na afa ye nyina yakon e de akoya nim. Me huna de bi. Na me se ye fese wo man a e wo se ye de nokore eto ba bi eda. Asem eni entiam ye very interesting. Ene se Sompa FM. Papa ya frɛ no. Eye Ibrahim Captain Ibrahim Mahama Nyamishra Captain Ibrahim Mahama we soldier captain mua under MPP government if I stand to be collected na MPP government abem na do dan kwa kufu ado na bo na baso na ode ne koto den chebo ase se wo stopo galamsey na papa di service na chi under the government of MPP. Ana papa ne koye na djuma yem wo ho ye stop galamsey ye koye ba one day ye se papa yi ko jogina den chebu asefo mrantie binum asabi omunitire edmesi soja ni yabo a chese hwe video ni bia na airtime ena ye me ya we kuramsi afo mo ye smart anka mo nkobo na sa video ni kakra mra ne nkomo na ya akono munye smart mame na ade mommo den chebu aseme kanya na wabo no wo de ma no fatie ne ko bobra na umbenya ni sesie ebra ye si na bo a wo tumidika nanka concept na ye dey no man na tiase enti papa MPP abem Miami MPP na do danko akufu ado MPP na me ye wo mbesi samre metuma ba mo no yen ene yi ni se pese stop galamsey won ko den chewo ase ena papa yi koye fofia ntoata papa ya ko jogging one day morning o basa omso suspect say
oye kromfo so oye de yo bi pai na wi papa yi dwane okudatuo as a good military man so mpeso be more dasani bi ahwere ne nkwa won nsam ne senti wan tutu ebo aye tobo no yesi ni nyina mu wan yusu ni tuo papa yantiman yusu ni tuo saa de nani eye hwe ha saa ma nipa de bo papa yiti so me kaya busua ya mo mfa nchem ye bedi nkomo pa bi ho eye futu se na opanyini wa ha no me pese o te ase no ade ato so na futu no tifia no ate ase etomre bia ya na nye politics o tina ya na metumufo ka chem se susu ya ohun se me ya NDC ni susu ya ohun se me ya MPP ni memum ya ohun se timamuni ba pa o pa asumdie de ama wo man ena asema me be kiro mu hye papa ni shu se nkoye obusuani oye oba na wo fia nkoye ukunu oye maame na wo fia nkoye oba me pato oye ofa nkoye wofa ase ena yasoma no owuo we kwoto no ena ne ame be kan so oti ase awie a afa di obato party akone no akose good citizen na afa yatimi akoakoyanim kwakuni ama mekasa awa nyina ne se na dodan kwakufu adoma bere so ne yasoma Captain Ibrahim Mahama senko nkonko boana Galamsey stop which of course a perfect job. I salute His Excellency and another dankwa Akufuado for anamu ntuo papa otu Galamsey nti arahosema Ghana nyina akote ye ne se papa no ko yakosi na bo akuno as omuye ready a ye bema omo di video abeto so kwa kumi besi ye nyina esua de aban no anabere so soja ni ko wuye no anamo bi a mehu ni sesi a mehu amfiri aban ne ho mehu amfiri ne hu nipa bia ho John Dramani mama ba power na last year twam ya na ye papa no wuye no years ni bia be so so mam say 7 years and 10 years 8 years mu bibia say the 4 me jedanya actual you know na president atima free nkran pa atuka kokuru no a saa ye captain ya wonya no ba bi ko ne yire dofo o ware no young girl no a ne mankitengeti ade to ne ni no John Dramani mama akoma me ne wo fie akosra ne se na papa no so ka Ghana ho no otu anamo pa no owuo bae tie mama me ne nya ne yento no president ni tutu na namo na mama me ne hunu ne se no hu so munyi ne man sila no wo som o man to man ne wo dosro nko de man ko be di nkomo kakra wa ha na ya to party edo de atwene ne ya busa se empo aban kure appointing no saa de ebi ko so na wo fia wo saa video no so bra say after se papa ni wuo ni mu omokokọ ho ye na yi omokokọ ho se ya wie ya chire kata yi omu atima bo anan atima akwose ya ko he na yire ne ma ne omu kom sesie ne asi sesie koku de ye hwemra me hwe video ne mra ye hwe video ne mra Abrante na make Asem young man very young man very young man wasi so awo bobra nanka ya tu ni post ne ngoma na di nimundi nanka MPP aban apagya ne dibre nanka okọ we by koro bi anka different level nanka wokoro papa we ko ya yasi na bo okuno after so we MPP tena so be 3 years 4 years ansa no mu fura bem esie ye bibia we echeche de nchegwasefo mema na ne ye musa se ya ban no otimi ko ho ni entimi busa sa question we minim papa bia no ye abu akwa MP wono so mfre wanwani dankwa JB dankwa papa esu ye bo ni tuo wo dem eku no na obi ko wo ne second rather ekokum papa yi eno so na ban yitimi ba power up to ne yentimi nkan wasem na so manhunu MPP ni mpo so makọ abusuafo no so ho se na papa kan ye ho na parliament obi wawu edi ye ba be console family no se abikura adi ni 5 years ni 6 years ndi ye besra eno so manhunu bi enema bi wa amome mpene pumasi bi de ne ebi a wo fa bi so ye MP o party name ekina be ya mekan na mekan ma ejoso MP ya owu ye donkuma ye musa se donkuma wu ye nyina na kire kwansa no mbe prepare abato ne ade
yenya video bi so ma bo anan akodonkuma fie se na yire ne ma no ye nuanti ye ko ne akohwese de ne mate ana eno ne question se me busa wo nti ne nkoma wo ho pa se party no wo mu a na ugusu wa ahoden no ne ye hia na kira bi se woni ho a yentimi nhwe wo nkiri ma asa wasomoman de ye hwe wo nkiri ma wo de omagya yen ye kwa akosra fie no eye saa na party ni sutie ana se afe no mani bebe omo so no matu anam obi we asem sebe o ekoma chama wuntumi ekoma aboronye ekoma miami president bawumia ekoma miami Canada Japan se na omo ho odi se nia mekeka nyina atese chena so omo so ni ho a ye baba besra omo de na omo hwe nya ne afei na emfiri we because me yehunu subi wan dis mu a me dem se part one we dem nto aba ma no but uhunu ade pa na wo se ye kan ye ko me yehunu subi even to part ni kra papa na per se as John Dramani mama no wo subi woni mu a emu nenti ase ne hwehwe mu no ye bedi no kra ye bepa bibi aka ye tikro ma mre bi na akromfo di motoko wi a obi abrantie bi nya akokoduro di ni motoko bo akromfo no papa ne se ka na se inti no oso oboa no onya ka fofo otoka mo no de che ana ade we be boost nipa bi amohunu se woto akromfo ane a wobetima ye bi aye nanso yenye bibifo ye tani di natam ye sika no no wodi ni sa no onim ni ode ye but the subi wo ho a ye nyina ye nsua na ye mfa compare ho se say na woso nipa bi atena wiase ana enya sa fa video no kwasra soja ni no mame ye nko azuka fatoso Captain Ibrahim Mahama na yire no papa no hwe ba bi omote atim se eye kura kakra papa etumatu ni V8 awurawura mu a sound bi ana asoma mintie awurawura mu a arahu no obi abasomo man na onikuroko na eno ano no ye nhihye bi ma na yire no ma eno ano no John Dramani mama akoho kwaku akwasra omo jenkura ni bi ato no kokoso I think say we ngu akra be mama me kra re atechire because anko no amu be din so be hu president no watifia na president akone nchen kwaku suya de kakra be na obi ana mekanse mu no na yemfa mo omane yankonko ya ni nyanse mu hu na woka saa na obi be fa no yanche ya tifo ne ahefo mo hwe na yefiada Asem Mpe na ye hu na tayen edu no ma bia ya na yanka bia opportunity ayenyen yesese saa na ye de edi suade ma ye nnuano ma mo fia o mo tie yen especially o mo tie FM station na o mo ni TV no edu me bi se ya na obi tie no ma bi se na ode no so de bia ye da abone bra ewo wiasim because eno ma se ye kan se ya ene wan ko bi so kura nkan obi refi obi refi na ni ma no so nti ya na no ma bi se no me kura me tie kura ya na duma bi a me refi se so ofuro bi de Captain Ibrahim ayebo no ma ni we duma bi o hon ma ya na akaka yo ho nti na ya na brofo nipa wa wu dadaada no ana nipa bi a wa firi o mo side e ko no o mo wo no ma bi wa akai ne ade o mo kohwese nipa so masi fa o mo je America si o Martin Luther King mo ne ade nya o mo din bo ne ade e wo kro no nti de bia no ya na kro no Asem Mpe o mo twetwa mu ko no ye nya o mo jeje mu nti wo behwe no obi ho a se be musician ana se o ya ban nipa se tuo kano me kai akwa dwan akwa bi o mo che na police foi mia ne mene wo fom wa se wo be kai a no friend George bibi mia ne kon wo fom saa kwa ikam ena me hwe ba ko be fufuro bi so eba na me hwe din saa wo kam saa wo hwe wo mo a kwa ku wo ma free saa no manim awu tofu wo mi na de ade a abrochie saa nkrofo no ye ni wo mo ho agro o ma wu ko de but ne nkrofo ne nchima no ye ni wo mo ho agro ba Ghana ye musa we ya me no mi ne ye ti aye kan ya nhwe ya no bi ko fan different because no ma say ba ne ye kan wo be wie program no no bi afafun afre no so afe no wo be refer
enye no ne ye kanya politics ba ye hwe asem no aba ewom sampa ye nka se obi mfiri NDC ne ye nka se obi mfiri MPP ba asem ne ye ka me gidi ye se kwaku ya cheche tiefu ewie die na chese ye no mo kwa no se omo ahwa ya na fiadai ye de ko ewie he omo ya de pa ye bo ma baso omo frɛ no omo nyam no omo nyam na ye bo omo nyina baso ye da omo se kwaku asem a wo de abayon me de bia meka se oti wiase a ne kra na se odi akire entie di obi ka MPP ne NDC edi omo achi a eno omo ba emum asem no da omo mienu no asem kana asem no te se da meto MPP ne NDC wo gina akire a wo de trase me makasa asem mo se drum ebi na se be o papa ana o maame ne obi di asem a hwa asem na o maame ne sa nipa ne di no eye but ene Ghana ye nyina yira se wo so wo MPP nti wo so wo NDC nti NDC ni ya de ne nkoye no na ho na so te Ghana oni papa ni mbone enso mi wo MPP nkwanti no so obi ya de na nya esese den me ko support no mi wo NDC nkwanti obi ya de na nya ese me ko support no na me ne umienu a yete a ye hwe yen ya asem a ye kan me srew se yi party sem to nchen na asem a ye kan eye anase nye hwe kwaku omo wuko no omo ye nkrofo bi anya no omo busuan kwa na hwe omo hwe omo no omo da manfo dai wo omo but ye kwa na nka kwan a seven pressure house contractor no na ni gine ye ka ne sei no obi wo ho a ono de onya de obedie ti de ye ka no ono de hey minim sa asem a ye ka ne nei obi tifi obeka se de omo keka enye no mesra wo hwa asem nim Captain Mahama wangudi boni bia o ene didi mu a garam sensem a ye ka nipa bi ntiase ya papai akobu ni nkwanhye wuo se wo pe wu a ya pa wo wiase am no mienu esese ye hu ana ye hwese wewi nananum bi ene sabe ye mpanifuo bi sabe ye twitwa bi tie bo bi foreign squad ye kese ewuo bi wo a wo hwere kra na wo kwa ye beta ba ye musa se wu a ya pa ba ko si wo Ghana ye nwen owu ya pa saa de na ba ye nyina hwe bi me kai se na wodi mika kro kakaka ne wanya gifo bia edi me na me kwaku me hu se planting be no ma plant because one kro no gold wom e no no so ye ni se ono na e da mam nti no ono wo ho no omunya kwanti saa na tie de be pa no krofo na sabe papa onya wo ye krofo planting no mo plan e na wo hwe ba bi pa na esesa nkotime de ne ho se timbaka ekọ na papa huru bo ho na wasa wai chese ostroge ya se obede ne ho ba amfa last minute twaja kura to ne mo amfa eti tani wi a yenko ne family ne enhwade no da kuo be mu no da busua be mu na happen saa wago bi ho no ma Asem Mpe Nipa ko hwe obi a oni sika wo ba ya na mpanifo sa recheche kura fri nipa ho edu me bi ho a obi wa na fa telephone kura fre na ho tese kura na wo ye okay na de ne ko bae Asem Mpe Nipa asem oyi abai mesremo mumye nya manyosem to nchen se President John Mahama akoho oni ni nyina din em se ba akomebo a wakoho a wo se nipa ne yo ma papa because no we so jani enu nti wakoho a mesremo we mo bia mefa nye amanyosem de duru me bia se account na ntua na account se ye wo a ka be dey ti na de bia na yetumfo se party ni de wo MPP afa me no ya adwen because wo de nti a wo NDC afa na mmom ye nhwe ye de no ma bitu sane ni a ye hwe ade kakra ye wo sympathy bi wo wiase ye kan ye duru me bi na se wutie morning show bi ni ade wo tifie na wutie a eduru me bi as na ade ti nipa ade o ye bone ana ye de wodwe ho awon ti ase se se omo ye chi omo hwete sam ye so na so na ka bi e do ma kotumba te hwe enkola wo je omo wo chi ye de ade a ade pa na nkura da chomba busa se na papa won o maame a no hwe no ya rasa ade wo yo bronia sika bia wo wiase bia so ya MPP ne NDC for dia
Nenu mi enu yanka ho. Kwaku broni anka sika obetwa to abusua ho. Ah, nena kwaku na meken. Sika bia wa Ghana bia MPP ni ndisi dia, obi anka ho. Because obi a party ba, obi a hoto no. Ana ukomu sukura na MPP ni ndisi no, ya agro bi no mo se di mi ni umi enu a wotifie. Because omo ankasa ya nwiafo, na nimi na wunim. Iti edu mebe na no say, ya na hema Asante ma wuye. Sebe okwa akura. Na ohwe na Akufo-Addo ne President Mama. Oma ka mu chiapa wodi nkomo nti wote wa. Opa na na edi nti na so okoko ntokwa. Na no omukọ akwatia yi akwa ga fa na akwatia omukọ to abayi mebo a. Na ohwe papa mpanimfo mi na MPP ne NDC. Omu nyina nso ese be sremfo na ba ko ono kwa na MPP ni no ka wa fa ne sa agro. Nti onim se we ni nwa pani. Me sai na NDC ni in fact me bufu ikaka. Enjaye because we MPP ni na what they say two we because agro. But na NDC ni ntia say they say one kokosa. Dia. Open to kwaku. Ki faso bi eni so. Adam de dey yan nkrofo akuku damfo akromu omukọ. Ajapade o maye omukọ. Me se won nkrofo bi okromu na omuni momoda omuni matriculate na omuni mano. Ezo maja hokọ. Enti yemfa no ma bi nsua bibi. Na kwaku me de masem ba wie no. Yeah, Papa John Mahama. The second time, and I said the time where you woo me. Okay. I just said the baby the shia dear kakra. Made me say, "Wa ban for good." Okay. For no maybe. Okay. Because I said damn it all. She do maybe try na wo to ne chewa. Na oh sorry. Na wo be jana say nipa foforo to a. Who mistakes. Pa. And no maybe agroma no. Okay. Na owo strategy a odi bu ne man no. Okay. Ade bia eka nwuram ade bia na Akufo-Addo mu omo time no mantima ye no oba ye no watia futuo o taketake no it was strategy o de ne no ma eno the MPP for mo pomu po ye baka kire mo o was strategy o de ne no ma ye tikromu na krofro market oba ye kan ya ne nim so obeja to but oguso wayade because sa adwane ne no ma kan nwuram no enye obi asika wo emi no mienu sika yeah etiasese ye te no ma bi ase fine. When you sympathy be say papa you know oni na bam. Okay. But a kwa bi so no wo jankoda. Okay. It is a 7 pen na Akufo. Ana no serve Ghana. O serve Ghana so it is a Akufo-Addo aba no wo kwa. Wakai papa de no ma doso mama. Na dwe doso bebenti wo mu ahwe de bia kwa kumeka sa asem we. Edum rebi wo yoba ana ye be ma ana ye obi a wote ba bi. Na obi timi fa telephone. Efre obusa se ho te say that means hu hia nipa because nipa na doso e wo bi ase. It will be for telephone frewa. 7 person nipa na appreciate the way. Enye yize sa nipa wo wiase doso. Ye wo nipa bi ho obi te say President Mama asem a ya bayi. Eye den ye minu mi enu a wotifi ye musa say den na otra se ne nsem a sebi bebregu ne sui wo kọ ha o yese eye den na o kai wi. Ne wo wuye wo da den na o kai no. Na on san ni party. That means you have credit man. Ayade. Eno na ye ka say MPP baba o say NDC basa to aso o obi obaba bia no eye ade a kinya wa bia na kwan ya wo bia to kwaku ebabua wanso a wo fie no so no eye adesua ade boa kwaku ya kan wo bi di wo bia de ajapade wo mu de wa fa bi but busa say ene me ka cho say ne ma wo muti ba bi ne wo kunani no ye musa say odi ani ni wa kwa akọrọ nkura ne da eti adesua na ye kan e bi no obi nyawu wose oba ne kan no maketo bi etu odo oba ne ho ahia gina so ama ne nwia na wawu ne makra no ntimi nko okore nanso ye komu ne nwia na japade bi wabusua na gibi nenti ade ba ne ntimi fa nche ti se koba sa aya de sua wenye ba akofo anya MPP nya NDC wo amene wo tifie ne ye sua bibi menye we nko na me di gina so ba me di gina so se ye musa se wo nwia bi owu ye no ne ma how many times what ma kore no Mami papa bia na ni di agro ye ono na jiu gina ba bi menne wo ye sikani ne mami poso dadem mami na woja papa na woja ne mami e wo kotu wakọ ne da be pese mbusa enkomo ni modu wati wakọ ne da but think say baby a wugina sesi ya nipa bi na ma wugina ho nipa no fofia nto ata wo woje funu wo dem asante kasa se wo sika na mami dadem na wo woje funu wo dem ye musa se nipa bi ho a wati matua na mo sa nipa sumasi lumba wono na ma megina se o ne wawu ni nwia ma no so se bi mo ti kro gito ma ebobo intimi ntuka enkohwe wo mo nye shopping koma wo mo papa bi na de okọ abuluchiri papa bi na de okọ abuluchiri papa na wu
o yere nom isi wi ase papa na nka meboa na ewu no nti unni obi abo bi obi ho kra na Asem Mpe Nipa na damfo pa na yere asem si aka bi obi wa na damfo pa enam ono so na sebe wu nipa na wote ase wunya ba bi gina ye na yere ho ofe ote wo nyina na ni abre na yere enti sama na damfo ni wu ye se krim se okọ na damfo no a yere ho a osan kwose ne ba we no o man we wo de a enam nso me ma we na nkura bi aye mobọ kwaku edu me bi na kosuku a ana se wokọ yenua mo de wo makosuku a papa ne ti ase nko ni makwa obefa so obewe ne ma wo maame ne ti ase oni makwa nko obefa so obewe ne ma nanso ne obi di ye obi wo sika maame bi wo sika papa bi wo sika nanso ni nua bi awu enne wakofa ne ba treat ne se sabe o slave kwaku ye dua ne bo we nyina abo papa na efe areho sa ya ma ya nua JB dankwa ya papa the same thing sim wa wo kan me pese me busa se enne me nu mi ende na asi na ba ase wete wo wa bobo obodi bi ti asem we ye pa me ho me nti ase se me nu mi enu na sabe kwaku ye bo ye di anka ye de yekọ edie na ye hwe ye nkasa de wo kan ete sa edie na ye hwe eti papa no ni family woni abusua kwaku wo de ono kra de wo dam ti emfa nse ya che no nti so mu nko hwem biem kra ya che ba ye okay de emusa se omu 8 years wu se convoy di so se ye na abusua fie ti akohwe ne maame kra sa ne bayi wo hango beto bibia me na di ya ban mu no owo edi wonyi we da hwe na no ne ye ka asem bia preku mandota ye wisu ni program bi wa na ukọ TikTok I think say na ne maami nya ba bi na hwe ba bia na apraku mandota na oda oti aso obo asofo bi eti asofo bi omu ni ma apraku mandota eti maami ti so oba social media be su ansa na yakobo ano e ga na ya say the airtime eti ya papa ya president ade a wa ye no enya MPP ase na enya NDC asem wa show odo kese ama oban ni nkolai that day no mani ba je because do mre bi akwaku nipa bi wo wa wo free wa kwan mu a ya na eden wo be so na eden mu ye ha me na mu ye ha ti e diska kan obi ho ba ko so ti ase ni mu ye ha enti sabi arechechere mpanifo se free nipa ho ye be sre parties no sa no mo ye ka ne nei ye nyina amwa wa wo ti fie so na mpa wa busua fie a wo te wo nya no wo ye no unua no owu ye no wadaro ma me pa twa nyanya bia no wati me pa fie so ye kwaku nim se bro nyadu obi wo ho no ma ni fie ni freezer enam egum nya asem ketwa edwa wakodi nya enso ni nua bi a wawu ne ma de omu di kra eden homete yesraw kasa bia ni wa Asem Mpe Nipa ye betima kan ma obi ama na ye oya ha no mo pa so soja no so ati aso soja ashe na abanasa aja ba ne de inti de be kan se empanimfo amwo Ghana ha edru mre bi a mo menka kai wokọ America mamu na abrochi mamu a wo mu gihia nkwanhia wo kọ wo ya wo mu wuye no omu wo da bi wo mu di si wo kai wo mu nyina ene wo mu nkyirima obi wo kra school abani betima hwe ne saa ma na dwuma nti ebe ya kakra na ne ya obi a wo kai no na ono so etu anhyem na ono so ayedai abeshi saa nipa na nan na aye pepepe ye se minim se ye president okoye wankọ ne kwa anya bia no no mata kire wayade na me ka saa se ma obi ate ase se edumre bia party sem no mumien fa no nto nchampa ye nka se jaw party ni kwoto aba mo bi ne mum asem na ba na ewuo mu no ye mfa nto ye na ye nko yanim because the way ye ampa ebadwen se na me fie kura no ade e waya bia madwe bi o se me nipa bi anase madamfo bi a wawuo ampa ne ma me ntimi nkwohwe wo mo da o so hu me ntimi nkwohwe wo mo da o na wei obey ni nkolai ayani gie me ye sure say so many no ma bi ni me su sa nkolai be si na ye enso yetia na ya temdidie MPP di atem NDC di atem ni nyina no enti papa yi jo mama president eno ma wo ye bia mimi hu se ne sa ne time we mimi ma ready hu sem papa kuta o strategy odi buman o strategy eno ma bia take mu bia no why fast yes anu ma no oh yes anu because one or the gini okay so free so kwa waye bi e wo kwa bi so hwe be ma be ye bi no anye ni nyina me de bia me kan Ghana he upa ma bofu gebra me die so e be kan wasam okay
hey Nana Akufo-Addo by kan wasem ono so ye bi free education or the buy e boa ni pa bi e boa pa enso eduru me bi no sebe president Akufo ba ye afa gallon bi ye se Akufo gallon oba na obi de nsesu na no ne ye bo na bodi na Akufo gallon santi aye ni di so eti mi se sa no man ya na nyam wonwa mi so obi agi bibia jam diat enya tem de die nehia ye hwe asem nipa na oba na mpa wotan no wonto aba ma no but ye hwe ade o ye ne wa basobodie bi Ghana ye ni abasobode obi ye bibi na sasabin prejudice ese ye man so a kwakura ora abroche football o se nanzen Europe match no Ghana for hwepa woni de jo mo hwepa no entertainment o mu no eye bebre okay entertainment ye wo football ye born Europe matches no entertainment ye bebre ebi ne sai de ya ball kra na sebe wa lusu no ne wakoja ne fans na ni obo ne nsem because ne ye hye nkra next time ebe ye aha oh nyame ampata that day na ne de good referee so coach ne de gu no so chess ensamba sa wo beka sebe ye kura se ye free fa ne ba yo se de ade o wo dwene ho a wonte ase ene ye mpam coach no nipa no so wote so mpam coach wo ko ja park no so kwa na wontimi ye nyin kura hye se ye ntra nipa so masin hwe eti de ye kan kura ye nim de daache Kat Ibrahim ne bayi ne me umba beye eti se John Mama the president mama wakoho a wey mo bi ko jam nim say de obi be criticize eno de uchu muta because and this first one come back enti sa ne mom ye tufo ye tran tufo say obi ye bibi say ya ye mo na ba so ti ase na fenso kwa ko me de masam ba wi ne be hwe sa wo mo de ni da ho bi eye no ma bi no o mo nye very careful because mine no nya kronfo mu fees ade am ye na boa mo eto no no mam ho kwan e no mo tata ne ko no mine ogogoi wo ye na jogi ko kronfo adu time mo mienhwe ye kun krofo bi wo no mo ye innocent ya wo munim ho hwe ye kun mo because of Ghana kasa bi wo ha Ghana de okum obi ha enkosi hwe na kasa be ya fancy JB dankwa besinne papa ko ye se nana JB ye se no o dada JB do ma ye so ho enso sa ni pay sa sexy don dem na kan kwasa onu gra obusa so em se na yiye gra ma nti bibi sa ye hunwe enti ye besre ena ye kan na busuani bi 8 a in fact be ya rewo so enti ye besre na yire ne ma waja mo kọwe kwase we tima frosoro e de se kan ko wo sa minister obi a wa benfo a ko suku sebe amanfo nyina nsada na rewo wa koku ne kwa be sinne MPP aban na wo so sebe ye hu de si ye de ye kan me se mo bi amfa telephone mo bi anwe se ye tan obi because mo mi anya ye o ma se ade na mom de ofrudu apa no ya na edu me bi ye pia na ye bona ba so kwagwen kwa gunyamisha pa na futu a wo de aba asem na ye broad ba Ghana me se yetemamuni ne ye na otifia di kan adwene ho ne se Maswar Ibrahim Maamai ne oyembusuani onye mbusuani ti se me kun dokwa we ye wo so ohunu se Ghana ni yie yo ene yepe kofo ne di se wuru na asan line no eye Ghana ni yie yo ne yepe papa ya no wo de so MP ya wawui onye mbusuani jonkuma onye mbusuani sebe me na nshi adam bo no ka 50% to nzuo na busuafo okura nkonsa ntokoi ba meku ne ntima meku ne se me de ku ama me ho se to me tena die benya nka ye ni papa we pa bra bebra wa MPP mujusu ni ano mo kura keka se nka ye be pra yi nko no na ye wo chance se otimba gina se president ye ti we nyina o se nipa we yawu ye nwuna MPP fo se o ma bo anan akofie o se ye kwatia papa ne ne yere ne ne maye ye be kuma se na ano kura ye ba ye wura ayi diga obi a wo ba bi sa ye fa ho je bi dan kwa ho ye ko na ye de afa so kura ye video a kire o man ne se ye do ye mpanimfo o mu nyina ba sim because mu ni obi ma ye nka mu biem ya wano ne ye bom mpanimfo nyina ma ne ye se enti we ni papa mu a na ano holiday ya yenya yi om se mampanyin ya wanya ne ba bi koi nkuruma holiday ne edi ye musa da koro da se da be na Ghana mpanimfo e ka om ho bom se ye kwota korade ana ba bia nkuruma firi agoyesa ne na bi da so te ase no wo ne maame nua bi wo ho a no na hwe om kra na de ye nkofio no mu hu ye keke no mu da nchechire se ye om papa na twa asato wa man na ye nyina nam so bi keke na nko man ne hunu asim aguna anu se nipa se hia wa na adoye wuntimi nye mosu de nyamia da roma sika wo mo MPP ne ndisi sika Ghana sika makacha mza ne manketengiti bi ya campaign kase o awurade nyakopo abusua ne be do wa to aba ma nya ne se motete ka aso ya na kensen kintinkin do bi etwa nwoma mu no
ye wo usia na is asran John Dramama wa wie so me buza ne se ne papa mesin so we dey na ye no vice o ono so awuko ogofie ho say video so on tra me hu na nchechire wure e nyina aka ho papa na choose as ne vice true ono ne wuo mu na be create chance ma as president ntime pa achew afi bi aba afi de oba aso nche emfanze ba ko no wuye ni mu na aba aso kora eno kora na awo chance say ukọ wo ye ho aba mebo dam firifie me de me hunu na mbo aba so nya nya na ba ko bo na ba so ntime ka ne ye isinto no so ato wo di ase nti won kọ ya na efe yeto anu awura tamisi fie ne nana bi no afra no ma dingo fie to say nko na de be me omne to 2 million 5 million wo so mani age asa wo bai ne ye hunu se ase nipa no wakoma oman no na se ebire bi ba no odoma nkoma wo be fa no oman ni nyi ne mu keke wagu ni asem bi se wo ye president aba twam o mokwa so we nana ajima akrandu yes ba ye hunu oba ba ye mu sese ye papa professor Mes na busuaf na yire enne sebe ne bai ye hu je se ye hu me to me ne de ase ye mo mu din kura John Dramani mama ne vice ye ofa ne olzu ya misata omuso ye musa omuso ye hu o mo ko na ye de mo eto me bia fa me ko no ndi o se wan so hwe o de hie omuso ye hu o mo kura o se bi se na me ne wo ye aduma Bibusu ni ba na ba ha no wahunu. Enti sa wo dom ya mawu kọ no. Wo na so hu se anakọ akuti abotan so ma me mfa wo da koro na me musa se ebi a de na ekọ na ayefe. Na no manhia de si ye obi e ba camera da so na ye boni din. Ya hwehwe mu ahwehwe mu ya hu se we de yi bi a panimu bi a wokọ. Misata anase atamis ne yiri ni anase na atano opasumdi ndi asumdi. Na opasumdi so nde wokọ. Enti enka on asa na busia asumdi na asa na busia andi winya gwa edumre bi a nipa bi abasum ko enko bi ne yedi ni na za no wunnim wo fie ho pa asa sa de we ya homti o papa pa hwa na hwa busuafo yi o so amoma nyina papa na de om ko school o papa wu ya tu afirifie sa jaba ntena fie ya ye ni ba ko won ke sa bra na eboa me ne memai e de na sa me be yatima ko soja e na sa me be mu matima ko ablojira me ka cheze ni nua we no so no so mewe no dabi ya wo be ma ba si abonten ya si akwara be ma ba nyini wo fie no nka fie asoja fo mpanifo am wo kroma ye kama mo mumusa musu nua na kokon no da be ne enwusa asojafo abodompem se ya kofie akohwe na yere ne ba aye video apost se ye nua ne kode badwa bia na ne dibira keka kono ye be gina ne nua no mati ne manachi sa amom so nya ba bia gina da ben bago ne nua no menka busu na to china menka busu aye omo asebe ye nua no ma omo kotetehwe afuomu na anu ye helicopter ye kotehwe awon se ba afufuro Ghana wonim ye refi ade ntem alpene crash ko ngode tv ki oje eyira nsim eyira wa kan sim eyira de sa obo wan se ono anipa na mo bra bi antwa papa bi ato a asama na musu no ne ntia na musu nyina ne se omo som oman nie e na omawuo ise anipa na osamo me kai se ni fie nya mobo renti no nya position no mu discover wa ni anya ni fie ya o kwa enso ade ba ya MPP sui NDC sui o mu nyina no mu nim se na wo free se America ni na papa we wo duty point ene owuo be fa no ya he o mu soja fo kọ wo no mu a ye de ne che ye de we be ka won ye de abesi abusua na yie ye wo sky ye twa to wo de amasa nkofo ne se fie nya mobo da we de na tesa na enim say America soja so ko konkura na okowu amutwe mutan am de bebe fie omo de show ba ni ha sim o ba janja ba so mo an mi an konkun nu kura wu nu edu mebi ho ma mo an ye kuma mo asojafo aposifo mo an ye kuma mo da kye asem nti wonsu betima bo awuram de wadwe nche na ba o man ne ye pri ne ye yo ube gina politics so be yedede wa ha me you every so ne abete no waso anwumere wo mbe wo ba asem no fa ne se wo ye wunua ena nka asi a abeto party akona kanokore fa ne se MPs na o mawu ne ye wo fafo a ka be pre justice e de ama wo mo eni sa nkomo no sa ye yo man yi ye nya politics yi ye nkonko ye nim number ne 0548 931931 0548 931931 0551931931 hello. Hello. Yes sir. Yeah.
Money to my pa moye. That's your papa. Islam there, what you got that thing, the Magana Puina. Say, when you be cut, I was what do me. When could be what do me. What can be? No prepare na oka. Ghana for penny for. And if you enemy, even the card. Maybe that captain on my body. You take what? But yeah, said it. President Mama, dear, no, she agree, ma, I said that will be me. You need to be sure. Wait, just when she was better. A bank will have that. So, if you never say, the no name, no one can well in here, in the game, cut away because if yes, they MP, I didn't have your father. And he, Nick Kanamoka, and then move on as the party to me about. It's a thing for they had that for without much. Yami Charles Opa, young queen. Hello. Wofa Lumba. Yay! Come up, pa. Can Wofa Lumba, or police of them on your identity. Or Mutia papa. The Dovadian, I say, send an offer of Fosio, walk on us here, you know. When I'm a fan of Famra. Then I say, of any offer, escape that. Was a coffee crew. I will chimat, them up, over the Amiciano. Of a some man who can know. I said we are okay now. Everybody first name. I was a if you know when you see I don't know. And it's just over party, I say. Everything you could see over a party. I hear and tell you. It's a silver hammer. 1,000 seconds, I will get a work out there. The second me a what by something. What about you? Yes, I say. What? Yami Japa, hello. Hello. Yes, sir. But you are poor more. About the other man as well. Yamia, the Mr. Mr. Van. Pacho Yanko and Papa. Program you find you are okay some Mr. Now it's an umbrella back kind. That's the way I'm going to go. I don't think where I can. Yeah. But it's all coming. Oh. Man, Master Mohammed said, yes, you know, can I do we? Yeah, what I said, president, you know, can't the mother of President Mahama. Young cow, then I can do it. Ghana, young kind of what so, yeah, wow, yeah, teaching you on one matter, which is not a young cow. That's the continuation of a number. Yamishra Baba, Pani Baby. Hello. Hello. Yes, sir. Emaju. Hello. Yes, sir. But your quando. Oh. Network in your man. Hello. 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 Yes, madam. Hello. Hello. Me bacho yam komite wonka majo. Yes, Papa. Udini baby agase free. Me bacho ye family amenu. Mami ya menu kwanda. Me bacho the mean some pa program ya muyi. It much of program na to akuma so pa. Amen sha. I mean just na. Amen. But mo program o makai ma sampa. It's no shine bushia pa. O ko be dey won high. Abushia fo o ko yekro mu a won high ka. Obiane ne no ma no ko chama ni nia no. Na mi hu ye bushia ni dia kwa di ya. Every time
busuafo no baako mienu na bɛhwɛ no efiri hɔ besimle na bi yɛ tie si no tinsi ya me pusa yɛ mo tete it's mo program ina tuma kuma so Nyamisha. We ya Sompa Asem Mpe Nipa. Edwa da tifia da bia na de ato ha. Animre no nso kopem no nko. Why? Ana me da whole me phone so kra so me fit the program ni ku. No ato so de ni no. To wa na mi dai de me yi na me hwe bi. Ta de pa na me hira mo. Hello. Ofofro nso ubetima kasa. Hello. Oh. Hello. Aha Jackie. Hello. Hello. Yes sir. Yes sir. Meto nkapa udini bebia akasa free. Ni kasa free ko kwa mafu. Hello. Mi tie o yanko na obi gina kire. Asem ka tande me kire wa me dia o dawo akakra bi o ya kire. Oh, network na mo. Hello. Hello. Eni amoyo. Ya go yo. Anche o mono nyame sha. Ojo so. Sim never fancy. O mo bi adwuma. Efa libres. Se libre no odwuma no wo adwuma dia wonim no. O ko adwuma no mu a enwa no. O bra adwuma mu ho tumi adwuma mi enwa no. Se na mi de bedi dio, ne ba bedi dio. O ba sa ko gate ano akọ nipa. Se libre and me de adwuma ma no. Baba, e me so me de kwa ma adwumfo na me keka no. Mo me bi adwuma. Ne keka so be ko. Ne keka adwuma kete ko. Wo no oni so wo nipa. Wo ne wadan akukọ wi o to bi on fa won to yire won ndazi nso me da se kodu na de wa yin dia ba. Hello. Hello. Ojira so ha Jackie. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. Udini bebia akasa free. Hello. Mi tie o pa yanko yanim. Because abra what did on what do wa abra on a dog but I'm no window. That's the song. Oh, David, on the show shall come. Yeah, to do what now? The good also on you. Oh, if you also need to about you, it is very little and you are oh, you want to go or have come all of the messages. Yeah, Papa, you need to go. Nyamisha, last caller. Hello. Wofa Lumba. Yes sir. Me pa to golon you some of this could be about am and I get somebody. E ho boko de. So senior you cool but you know I was Young boy nim. Yeah, na you am more on pasababa. Oh the senior Ghana. Yeah. Politics. The central here pa come we ometumo okay, I guess the power na you may put the amount politician here. You can know some of my Ghana. Now what comes to now I'm on your knee. I took on some Mabuti and form an inch of moon crime. And I will some to say the more of my Ghana. I guess you had your both of this MDP. I think Nyamisha. Last caller. Hello. 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 Wahaja keme. Ko no de ba na ba ye de kire de no nko abe pon dwumadie no. Nyamisha onipa bia se wanti man kire ade ma na ha ye dwumadie no bi be twitwi mu nti no. Ye be frɛ na onso so watima abɔ awuram to ma abonto yam. Komon bebre na wachi na no yada. Ye president Excellency John Dramani Mahama ko pie mu ama no ne. Ye UN meeting no okobi. Nsem be na ode ko tu da ye be wie ni aba be di ho nkomo.
baby or suspect said the kunu fan a chino afa phone. Now or her message be none of message na no ordinary. Or go fast second, I feel kind message news none second could and there's a bear tinenia ear one in fin. Bear got in near her. Say phone your banner and to a banner chitia wuchiti bear manona. I yen said bear man a chitina dana. We don't know Uncle Dear Nabe, your uncle Mudine, your Coco Mutazo de Abasisia, ya the Bebro, Yabasisia. Me pese me di hini awo me fienti. Aya na niema me di sese me fienti se me task. Me WC na me shower set no. Me pele ni popom ene de e be chede ama me. Enu nti ena me task de ni nyina me to free Frank Enterprise. Task no size be na wo pe. 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic. 40 by 40, polish, unpolished and rustic. We be ni nyina Frank Enterprise. Now Wolf task no 30 by 60, 25 by 40. And so when they do washroom floor no 30 by 30 sizes in your desire who do be our panel. Obey be our now WC na who do so there. The water closet who do be obey kitchen sinks and the taps I would obey washroom basin and the cabinet and the Turkish doors papa. Only question of fear and noa. A confront to Korea so Frank Enterprise now be. Send the super Frank Enterprise. Oh, it's Market Magazine Road and Celebrate Group Bernard Filling Station. I will say yellow Mumua, a whole and a Frank Enterprise. Now, there are some decran say, so our blue is Bono and a half for Elquacopim, no for baby. So, oh, pet task, Papa, and your mother should be a Tuacotoa and Towanin Cobabia. So, do we make a Frank Enterprise? Never more the Popom and the Nipo and the form. For the number is here, not yes, and that attend the Macanaway. Number is 0245 283458. And now says 0205 987868. Now, what's happening, sir? You come from Frank Enterprise. That's Papa, Doors Papa, any WC Papa headquarters number 1. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo ko Canada oh wo ko suku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma me say amanfo akọ no enya gro jaye no ho na de won ko sa no express group for ya express group yes express group obia na nya bre pese otukwa ama no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo ko Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wo de obekọ say ya adwuma so a wo de obekọ Dubai, Qatar and South Korea and if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT they will assist you to write hwehwe ya kira kwan e Kumase asafo labor runabout wa enkran Kanachi First Light Tema Community 18 Lashe Goy Filling Station Sunyani Silver House Ewo High Court Hall Tamale Ayama Building Yabe Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices Ewa my bebre so telephone 055550067 and 0249 000448. Only we define every day, everywhere, for everyone, yeah, the luckiest everywhere, for everyone, yeah. Only we define every day.
Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Omayini Ministries. What the Liberty Conference September edition. Abraham, I where it was a prison break and the Diafiano Epepi. Jumadina Basso September was so many that was September 27th. And no Panusia Pepe Kumasi Jubilee Park. A one and Yamina Asia. Liberty Conference September Diano. What the Ashes was this one Boniford Watum Puchiremu. A Radibefan Omayini Yawadubuachi. A Radia Kuasu. Na prison Upepi. Amawado. Where oil and padlock direction. And a white handkerchief. Shane Sose communion wine. Ensure any Niema Debia Mushra Sonedi. Ubeshra Swama Mudada. Nemo Makwanchana Kasadi. A oil, padlock, and a white handkerchief. And as a face towel. Omayini Yawadubuachi. O Nyamiakua. Or Frefre Liberty Conference. At this year, any foot for thought for Nina. Adjunct to phone in here. Minister Efe Grace. Minister Kwame Jedu. Minister Sete Champo. One man about Suchum. Liberty Conference. Onyan Krompon Trediampo. Or Sansa Krokotiako Adu. Yesu Christo Papa Muku Papa Muku Nam Ekumbrosam. Enkrumakese. Yani Yamu Madros. Obesia. Now let you fear no. Epebi. Oh, glory. Hallelujah. Okay, yakun akoya nim yanimu a na yeko yatena se no na yatena se na nso ye fiada ekada twedi ampon aye ho ene 26 September chinechi ya ne yeko October November December na eburu nyampa cho starting to susu a moni mra ho so wasebeje oyere beje umma beje obesan so akohwe o maame ntifirase adwendweno ma ne ben so ebebo so asese nkokọ na efo o abonten strategy ufie na atem na efense so a started to be samri and omane nam honi agro nu se bro nyane no manyanyini kama ntu me maso ana de ko na ankan we apo a me de ma entwen mani nduransa na bebo so waka se bent man ko mama si we entu anko mama me mane we e one why starting the samri ya nyame nshira na onyo kesi ya wale fo apo Sompa am prepare waza we are meant to say we are go ogona ba ya na January na ebufu ba we can be as a ya so ya de atwini mu obeko be ba lo jira be ojira afina ojunu akedu ya obanso obehye bronya tale sa komenta mo benyina obede no ya na efie yese omo na pe na ya na ka ho sa akrale manu so monye mature from the problem bronya dare na talent ya na utobia na atode soso kakra di ade cha ade se ni no so ya wale for apo na ade ma okay yo na utobia why na say yes so ordinary days ya to ma dada the bronya kodu agofo so ama ya agobo kai emema na yesu ya hu no ema emu ya mabo emema yesu ya hu bronya dura ya wu o ba de say do monitor say this year o monitor eduru ma so yes o ba biti fehwe maka mema na woto atro mo go gwe ubie hu ko de bepon mema na woto atro mo no kokobo na ye de mama mema na ibro o ba o nkola na o me mienu ba ko oba be ma ba ko ba ko ya na du bronya be man de ya no fa hwe hu ye ne mema na ye di fiti mema ngasa de firi ngurabremu na ne ma na ne happy akoto we mame be ma no fa ho kra onya jinsi bi ne ba dada bi ko ne bebe anti ma ne de ifritete eno ma ha adwen sa Adam na penso no ma ha adwen sa we ma kan je obi ye na he ma say sida asofo no na de aba no se of abohobiem na asofo dize o mo be ha o be fe sa be wi adwane kura de besu ani ma na wo dwane untimi wagu yatemu amanzu hunu mo ne fale ba esu anu asa from some mefanko bagana from afi de omomo amma ne kakra wagu oba bia ya de bi yango hemre na afi yemfa mesi so ne yanko oba ni kunu ne da be ma de aja bi boni ni tirim wada ja ne fun ato ne nchen kama ena afa no na oba ne nso ada oba ne sole nnemu na na chese woni tim so ofa ne kunu ne fun no ahwese be ma ne chiti on no a se ofa afọ no a oba ne fun ena boni a wo ye ne kunu akire ho na okopie so na message na ye nse ne kunu na ye saa na wafa se kan ya kura na wo su ti be ma ne tire ne ohun se kan na ne yem hye no adai was in two for mechi and I can't jam was was a share any or the train or so fun or was that's a yummy funny.
me phone ni je hweso bibi se bia ntu ye mame afoba ne su na atikoi ana ni madi mi osiwe ese bone a ode ye be ma ne mum ene nnem awurade pushi na tikwa no no mum ko trete be ma no kwa kuwe nkomo ya disuade bebere wo man bi wo mu pura mema na nso asa atwa ne ho ne wo ko oba bi wo embenafo be tre nanso ne boy ba akopɛ no ba won kya ne obe da ye ne se asa wo na wuwiem asa mema dia wiemu ye de andi eso no akora nim so ofiri ne boy ho ne ba ho ebi na esi nei azuka fa ye wom ne ye nyina ye nsua de mfiri a fa ye wom sesi ye ne nsua de na asɛm no ahomete pa ye memra You've been cheating on me. How? What is that? Look. Oh, babe. This is your phone now. This is not my phone. This is your phone. And this is my phone here. Ogwa se wesio. Kwa kwena ngofo otwe ho da wure se. Wanka be dai. Obi se nka ne ode ba me so no obi nam de be so afa se kan to otwe me. Ena se wo na wo yesei. Be man so wi edin watwi nani. Wo na awe okongu wayi na aba otiri so. Endi on fa. Kwa kufa ka kreja omu ne. Wo girlfriend wo yiri bi yesei ya de na be. Kwa ku se ye kan. Maka cho se wi ase no. One Ghana ana menkan one mema ni ni okay awon se mema no de ato ye so se be ma de otimi ware mienu nti ama eda ba oba bi adwi ba ye hwa de bi ye ne do ma pa be ma nsana be ma be ye oba abone no na wo hu no ma wo ba no ho a enye on e ma twa ntro ba be ma ye nkasa bebre enti be ma bobo ansema no ba na ma ne bi nim okay hwe oba ma bi betumi a pretend de oba one ne te wo ye nyina wonka ba da e betina ne je meme no okwo hwe na chi bi okay eno na ya na ma ne fi se meme ne ni pass message wo bu mi kwase a ne ade ba se kom ne ye se ye chance ya di asem na oba ma ni ye gu a on se we ne cap na ye ma yeah ne cap na ye ma but they are the person can yan say yes mema ye normal hwe kwakuwe mamenka asem che so ba oba one ne betra so di ne kwarema wa be ma ye na chibone kura na ya na ne kra ye ne ya okay oba one ne te a odi ne kwarema a sebin pra bibia mu unayem sebi wadi diem sebin pra wadi fini wa fibam bibi etowa okay wono ya na utwa na chintra wo ba ya na ye ya wo ba kode ne so wo ba awo iti drum ebi won ma ya na ma no unya botra utimi ji wuku okay awo kwa bi so except say ye obama bi won ma obro ba short ase ono ni nature no wudi agro no wo bo ye obama bi won ma asem obe prefi nanu ma ba no se be hu kro man kan tro se mbebi ache na minim se wo ka che oba se ne hu ani wu a big case pa kasa minim ayabufu na de sa no me ko kan sa asem no baby ekodu ye ne mpanifo ekodu ye no o ka chem se man kasa ye o ka che oba ne to se ne hu ani wu ba hu ani wu ba ni ba bebre nim so ati ase ba sa no ma no except se sa no ma ni free ho se bia ya tem didie se bia ya bro sekan wantu ni ma twe sekan be ma ne ba bro obafia se be no nkura nyina adwane eno de men kasa tra ho anu momu de men kasa tra ho because now no I Sompa ne won hwan oba ya se be ni kurukotwa ne ti oba kama pa o oba to da o be ma na twa ne ti na hwe be ma bi ne ti ko bi o gogu oba eti anu de men so sa okay but edru mre bia obema fa oba na oba di ni krema no ne di film ne di diem ni bibia mu a ya na obema no itwa ntro ana wo ye no ma bi wo na chi a ya na ha no dwene ho kakra emema ye do ma pa ema hwe sa de ni ye enti ya na edru mre bia ye nkasa enne wo bi ti wo ne girlfriend to ade a oba no ye bia nye bema no nim but ono nim se he de obu bema no ko se wo ni wo boa ma me nkasa se mo jaw wa hu na ka no won kan ye okay
wa hu ka no nkaye okay wa kusa no ma we say school e hu edu me bi ho no ma ye nyina say say fa oba o twa ntora ba ma wonim because ntotwa ye ne mema we ho okay we ho pa it woni ukruti ana boyfriend na wo twa ntora asema wo kan wadan na wo hu okay etu ba hwe no da oba challenge nyanya na o kan say o say o dabi say o si twa so obo de ato ba bi body ato baby ba na ma nim eto obabu ane ne to no ma enoma bi a wo ye bi amfa ko hem e ma omo kasa ye e me ye che omo ntam okay omo kasa ye me ye che omo ntam ubozu de ko wada ha ene ho ahwan mi de bi ameka wo ne obabu to na obabu afre no afre na o brain so ha adwen wo de number ko ma ne ye den it is no mani nyina no me ma ye re so cha ni nyina ye re obabu ho no ni kunu te ho wona ne guy te ho ubohu na wanya call uba no akohwe guy na nim kaka obema bi betima pretend say wo na nim na hwe kwa wahu but wahu ena no ma bi si bebre na de chima bibi ho a ye ne mema na ye de ne ho na ma de ne ho obabi a ne te bi obenya call bi o de ko hide bi a no bibi wo ena ma wo asem wo so cha na a na ko wi se ne ye ntu omofo kaka oba adwa mambo e serious e yan guase more than obema it is only bema tia ye nkase de wo ye ne bema ni hu ohun na kana wonka e mema ye ono ma bi o etimi mina se batada abufuo beba no bema yi nsem agu a obo se hwe ye stations ye stations ni ade hwe mabo amania to the sense oh aso bema betransia ono ne de bema ne de kakra obekakra oba ne ma ne nsanka na no de dem so the operation say be man nya chance no yi point to a wo hwe ahun okay na dey asem na aba but enam say wiase ne ye ne enti dey be kan say we be ma be man di atam sa be man nye sei na ya kan no ato enti dey wo mu nyan say ye nwa ban ade a no ye no wonu nim say be man no wanya no ba won the cap na ye ma aboro so enti edu me bia last minute wo be ya kodu ba bi e ma so won na twempra na edu me bi no ya na wo chi na semba akopɛ ma national anthem ade wa ye me ho ade no wa ye vim ade me no to wa ye me ho ade de me pɛ na me ye no aka sa akira wo okowia na fe wa be pa akyɛw kwakuda no asema me kan man kan ye eno kura wunya oba papa na wo be kasa oba bu a wa chi no wo kan sa asem kyɛ wokɔ enti de bia no mema be so saa enti no oba bi ti wiase oba wiase no ne mpra wa form no etwe ayi otwe hunwi be ma ko bodwama na ne mpra chi na no wo pa kyɛw oba de o chi na ade wa ye me ho ade be ma bodwama na ye chi na wo mu se mako no mo de patapa afam ba dodo na no opa chemvam ye mu ye player damfo misro kan bonso no akọ no afre kwagu asema baba misro ne ma me meka sama ye pesa de no but oba de obema national anthem ai ade why me ho ade no akasa no okọ na de pa bi ede e de besre de oba ye also nim sese be wanya be ma nti no oba okutase kan oba be no oba man se da bi enya me phone afa ye wo hwe nanim enti de ode ye be ma no me gidi se be ma ne da ho nim de oba ne ye na fi na won fi no enti ye hwe sa no ma ne ye na woni be ma te na wo ye ne sa me ma ne se ye hu edume bi ye hu fi ne na fi ne mfi asembo oba ma woni ne te wo kan asem ya ade cha no adan na no ade cha no akwese o hwe din sa no atwa so because ko kan kese ya e be ka se wo ye be ma enye no ma bia na ese so ama e ma ne bi tri ma yo mo de bat e no ne ntimi fa nkwa wi ye enti ye hwe enhye won so Waguna nsam wa ha kan sembe mienu kura nsan yakọ shatawale abepie kuro yi mu saa na saa akode yenso abepie kuro saa akode kwa do ne ye wa ha be 4 days ago ni nyina ye rapaholic ya wasi wo ye santini wo ya kanni ndino sebeta frache ya na omo ba se Ghana be fa ne ntoma pe afuna na yetima ko ye nim na be 10 to 12 years ni o ma efie saada ntine no wasi wo ba fie said ya domine ba na wo tutu akwan ko na nim mo so ba fie so kakra na fie fo hunu se still a odo mo na we no oba na ni ya shata ya wona ne kon bebe be ya Ghana fo ye fan timtutu mo se kan wo fie no shata se okọ me ana me no nyina ye ho ba to ko ye dwumadi se ya mentumi nyi uma me shagi ho ahwani no de na mvanya ma aferi ya shata se sa akore so hu se shata amane V8 mako be insia se 9 ngode ne shagi ho ahwana tetale ho na unia drive wa ba ni nyina shata ne fa ho ka kofo na ya no mo ko a ye kun awuo no ode baaye
obedu asime ntena se me twɛn na ade ye bɛkye a me amasa abɛta wo chia me aya yefe nti nanso so no wasan so abakuro yi mu a ɛne ye dom sa akɔde dom ne dom no ɛnɛ no dede ne akyinni ne ade no kuro no mu nyina ayɛ hanya nyame pɛda kyina no park kɛsie yi so ye yiwura ne park kɛsie yi ɛne ye kwakɔba mu kwakɔdi dwuma no a ɛbɛyɛ amazing na kwakɔ futu sem bebre wom baako yɛ sɛ ɔmo tena se na ɔmo di ɔmo atem sa ye Wofa asefo a wɔakyire no ya ɔmo nwene sɛ sɛde ɔmo te ɔmo ho ase ne saa na mo te no na obi ankopira obi 2 ɛkyena ɛdɔm bɛkyere so akromfo bɛba kurum yentu ɔmofo na bibia nkɔyɛ mama fie amebɔ bena nkyerɛyɛ ɛtɔ so 3 nye ho no ɔmo kɔgyina akɔko ntɔkwaku na sɛ akɔde yɛ oboa oni size na adane ntɔkwa na obi de sekan awo obi na ɔmo bɔ ɔmo nyom na pɔn na ɔmo kɔ nkɔfa asɛm bi amra asantema na asantema yɛdiri nyɛ dɛ ndi wagu yɛnkɔhwɛ mra yɛnhwɛ ɔmo ma yɛ mu ne kwan ɔmo afa so wɛkam na futu kakra wɔ hɔ no yɛde amo ɔmo ɛne fie yɛ adeɛ kye a ɔmo kɔdwumadi yɛnhwɛ mra sisiɛ ishata nyama ya na doma omakoko chen shata wale ebra shata ebe wura kuro ne mu no modi kan we report wa che omunyina twa shata se shata be ba be class aja omodi omu shata ni no na kuti no shata no moto ya shagi use shagi see you omunyina be ni se baba shata be tu ni it's amazing to is a dance working no dia mana azuka na etro bi ehia nipa no ma ye ne ma quick shata na yes papa for na feeling the CEO of Papa and Ababa be class ono se utumvo no me yada no tu hene no me yada no tu shata aba be do asante mu a we da ma shata tisi abo shata walu ayoke na the sack the end so be man here koye ni shata hondo gele gele hu de sama shaka onim sama Jimmy din wa pada the mema se the penti wa samba so chene hu chene pa no mum wa pampa so bella roma ge hwe ne sheshi me ye tema boy into the station sika keke na bo pa sack nation Walu! Yes. Shut and go for an show t-shirt can't go. Ni abesi kure ya mu ne ya kina ya waya fa futu kakra e fa mo na bi we de kan nyina ne se anije de ye me de bia makase obema rewo ku de manije nku na nije so a obekon so ase be we sika twen ne no ma emfata de ene trafie pa me nipa emienu no wa sembe ka che omo nipa metima ka che na tuni fu pa ya tawale okay e wo kwan bi so ogu ya nyam kra wo kuro mu ha enye nna na shatawale ne sa akode e bodun emme bi me wo mu show bi na e fe keke afede ne ko bae edru me bi a hwe shatawale atem didi a wo die emme bi kra wo ka se obetwe bet de abosa akode Sompa FM agwagwo ni atia se wo kra ntimi kasa mebo na me so ntimi mebo because ye mema mi ana ni kwa se word bi wo kra na bebe wo de pie fuwa ni wa America ni won crofo me be musician Tupac and a notorious B.I.G. Okay. No me tough our America. Okay. Hollywood. Tupac ya tough. And a B.I.G. is PDD. Almost ya tough. Okay. Obi akuta na crofo. Sa tap Tupac and a Snoop Dogg do na sebe ai friends say. Omo maka. Okay. It will be a tough. One day and you want him the DNA we say me a tough chain we say me a tough chain we mo dey say ehun re okay that ko pe magtas en korean tokwa boxing omo ko hwe bi and na B.I.G. ne nkrofo so bi na ball pass and e bot to pack it too
Oh yeah. Saa time on any Snoop ne Dr. Dre. So on so cruise. And na biaji so cruise. Eti de koba nyina no. E koba sa no se nya biaji kra ne de hye ne se. Ono ne cruise na botu park ku no. Ani na nu ani na nsa. E no so cruise e ko bo biaji tu ku no. Yes, omo nyina free wiase. E US, omo nyina free wiase. Na no mo ma US ye de. Wow. Omo ma ba na nso mo na na toto to mo mo nka hwe o. Enne Tupac wo ye so many years so na nyom to for ma wo boa. Wow. Enye yize bia je nyom to for ma wo boa. But enne de ne ye. Eye no ma bi se Ghana ha no. Wuntimi nyi sa akode na wunya aye friends Shatawale. Ana wuntimi Shatawale na wunya sa akode. Eti de pese ka nyina so mo be ye show say dia. Adu time adu me bia sa bi ya je ni Tupac de no. Omunya nto ba bi de no. Enye na ye de tete ye. Enka ma chede ya. Enka ya chede. Na me na de achede ya. Na me na de ama. Bi empre ni room. Munya sa be mpre do say no man ya jama. Obi a de wo no tu sikam. Sa akode say me ni frikuro ba ko. O frikuro bi dwa so friend nkwanta. Okay. Kete nkwanta ku no. Okay. Eye kwa kete so na Shatawale. Ai sa kwa de wo no free. Okay. Short ase na me say oye no ma bi say so a onko ne krom nkwanta kakra. Na no bi interview no bo ne krom din. Obi san so okọ ho ache. Eduru me bi won ma kokuro mu kakra. Wa ba ha se no apaya fa. No apaya fa ho na ho so anya ni je efidwa so mpata mo bogu ni sa no ma no. Ogo to be bi so ya na bi ni ho ofa bi ni ho ntia na ma. Oh ba sa nya hwe. E proud so mo so beka say so bi. Ye de na ya. Short ase enti se ene bibi se ekoso asantema mu ha. Na ye be sere se omoma no so wa se omo ho na ijasa tom wo behwe ko social media na we du atem we nyame ampato mbe wie no na enkrofo na omo supporters na omo support sa akode omo support Shatawale no wo omo na be ke kansem me makasa Ghana wo ye nipa bi na ate ya supporters nso du me bi a omo ye oba be kansem bi a wa hwe ya ejo omo madwene eden enkoso no munya de o me nyankopon adoma chede ho na tu kwan oba ya onya odo bu sei nyame de ade na adomo na nyame adu me bi na se o ye o se nya na se wan hwe ya waji fru se ma no anu no ye won krofo bi ho no ma Billy Woshi mu ni ade ye friend the Snoop mu ni ade no mo ye tough enne o mo wan fa 50 cent mo ne ye friend say Jaru mu ni ade nya ga na se no mo wi bom first one be de wa ha first dey pa na Jaru ni ye friend say 50 cent no be pe de wa enso ne na no Jaru one sebe the wife e ba Ghana e be sisi school so ni ade boy short ya say akwa we your friend say osha ba Ghana oko cape one wo mo first no be dey because America no kwa ho no kwa wo be dey ne wo mo enso ne eno ma bi asesa mo nyina no e ba Ghana enti mo am wo ha no so no mo ma bibi enkyem ho se sebe mpredua mo manya sikanti no obi aka de se so ka me kama Shatawale edu me bi a me pena sempa ba ne nsem bi a ya no wo keka no ya na edu me bi a fat sebe mintimi nka ne ya ema se ne ade omo wa akoma panzo ya de hye no oye se wi anu but we level na what do am for power so na say no oye show na gebi ebe bam na ge na anya de o ma ne take on stage but se meme na because o ho do ge na anya de o ma wo take but ka se fi na nu come again in fact ma ge na ye basa o di ni se bitwa setem o stage but why do nipa do send the stage ya o to no ma nipa ba ko so Michael Jackson no obi Michael Jackson hip hop yi wo bonyum se abrofo no obi wo kwa secret ni ntimi abrofo ni bitimi full stage no akọ bam no Michael Jackson ni di na te won ka we eno an se wo yire ni sa no ono so bam sa bo se secret man for na better no mo de ko eye just obi wo a wo hu Shatawale no de ni saka no kura na wa wie kura obi wo hu sa akọ de ni saka na wa wie kura kwaku ya kura na me se betete udu baabi na akọ baabi na so mansa man na ekọ na eno nche se betete hu che dipa na ya na ya dum bi e de be se so mu ye se dia omo man no man na afromatem didie omo nsem bi we no enkoto te na anya dansidie se de Shatawale ne sa akọ de omo mienu no Ghana ne ehu de ye hu se ye wade so tia se asantemam na mabado na fans ne so amoko anya ho na obi ekwese ne Wofa ne sa akode enye ho na obi kokasa ne Wofa ne Shatawale ya na chinyije wo so na we ya de che ampa eya ende debate ti ba no nkyere se be mpredua se enkoto se kan ya be sere ye nnuanom a moko boys ye wo kyera we anya asem keto a obe ho dress ahodo ne ade mesere wo kwa
enkofa second hye ho nko na nya ntokwa na yekoko no ho sabe omo asabe ya na omadwen no wo beka secrecy ngum no obi wa woko ne squad na second hye omo wo de kopede ho omo ye show no no sika bi hye to bi hye no memfa chese baby ya show no ani nua no ne ko sa kwagu memfa wo se me se nyame ampata obi di tuo be hye no wako chese wo ye guy enye ne ma ye guy dress ne ko gina ho nipa na to no Ghana kra na yenim ade ewe Ghana obi ye show enwan se gina ho sa da ba mpese nipa omutimi support na chatawale ni sa kwade wo mo aka omo ye show a omu gina ho sa abrofo nte sa so ti ase the way obesia ye nsa ese dia support no fe keke ni abrofo ni made ehwe omu nim support enti e be sere se mo amoko akohwe sa show no enkofa se ka bi nkosha ho eno ne nje so we guy enne wo bi kura wu na se na no de si wo yi e friends ye papa sa kai despite kromo wi abawe wo wu ye ya sebe hwe na we kuta no cruise no we kofa se kan ne we jimisam na makoku nkomo yesre wachamu mane enya hapesa omu mielu na aba no omu di omu atamane omu so maka omu abom no omu so yemfa nya hyan so de se ene omu kura kasa didi atama ene omu se omu ya nnuafo nti wa wo kɔ no de wo kwa ko hunu no so ye wunua enti enkɔtwe se kan nkɔfatu nkɔ na wo mu nyina na enu ma ne agama atana mpabo na hye no koyi ne akakra bi o kakra bi no koyi so wo de koyi shu akɔfa se kan akɔhya ya besre na anya jojo ye hye nyankopɔ nhya mo se wo kya nyam enti wie ma o amen kakra bi amde so agam no de enso na mo de akɔ ensemfu amienu pɛ mo amoko nyina mo nkan hunu se asante wo tan mo nkan hunu se yamamre ndi nipa kiri yen hunu se ansem wie mienu a nkɔfa se kan go wo nua na meye topic foforo enso so ko neko koma asante din ne mranyam ko neko sha asante din na nimunyam ko neko hwe na asomdue na fa asomdue pie bra na yenyina yenya asomdue mfa ntena ye kurum ha te mesrew akoromfo am wo kurum ha ekina mamonko mpamchew mamonko de ekina mokɔ a otumfo ho dontima mu nwiade ekina na edom ne dɔɔso na mo amonsa protect so obi so nkoto se ka bi mfa din bɔne mramo ko aye se obi betuma firi ne kurom no ho a heda abedi nsemu no na abɛhye mo ntu de mo nyama ade se mo de mo ye professional kromfo mo amo bom kuro ho ban tikina de mo ma kromfo mfira bontin mewuram mo amo toto se mo nuanom na ɛkɔ hɔ no bɛsa akofi asomdie wate mo kyene sa na ye pon wi later na mo pedi awia mesre mo a kina de mo ne mo huni na obi afo anyira mesre mpa na killers am wo kuruma nyina so mo kɔ amakɔ support nyento kwasem nya tutura asem mo nyina mo ngota sa akɔde ne shata no machi na mo ntoto wo kama se bibi yansi se police ye tight wo ho minim se regional minister kra so obeko nti na police be tight wo ha ka ne kan se regional minister ko bi dia me sa se mo mi nya kanda me si moto ni achecha ma police for this is the time adwuma na wo mo ye be pon petrol kese ye be pon anro be pon be free 3 ko no ma pon 2 ko na ai 4 ho ko ne ya pon hwe bi fe be free new site be bi free no bia na bet manya dropping enti ye be srese sa moto na me se ya police for achecha ma wo no omo nko gina fa ko omo fa petrol na egum no e ya ban dia no munya se wo bedu suma nko ahene na egu ho omo mfa nko ba bia be ka we no new site na amanfo no na ka sa moto ye de bo mo ho ban ene kwa ku park wo car no wa na ore mo fa ade be chi na tutu ni na ko na office se moto e petrol so we be ko oh na ya ka chira wo so se sa akode so wie fo okro kwa wo ye de ye wo wura kam matchofo bon ho ban atu ni hotel mpacho wonso no abrabo mu no nya nuru matchofo level tu ko gina ho na eboto ofa the dropping bi beda wate nko jeje na 2 o'clock afi na minyaka afi na mayese mesere wa mo amwa anwodene mo amobeche mo ambetuma me apon we ne de na mo apon so mo hwe ne so mbe pon anopa 5 de a ene obetuma ka ho abo 5 na de ade a kyen awi na mo ye pon 2 ne 3 ho ne de ampacho ebo 12 na kwa especially yenwa ma no yenwa ma no odi asem ne emema na per sex o ma per se be se bidie amenka ne sa enu nti o mbe fa opportunity we so to your ba na wo kwa te se de kwaku kan wo hwe time na ye yamasa no ape na wo ko ente sa enkrafo bi a ye kan yo wonte o mbe yo basa ti e be se wo your ba na wo ko bia hwe won so ye ente sa
ne boys na aba no won be bo gala na gwakweduru say so rituals for ne kan mo so for wo peni pa ye na de wo hena wo peni pa ye na de onfo wo peni pa ye na de omo hu say titrifu e ba dom pia bonten ena me ko shata yi na ma bia ye mfa ngoshe no dabi nti obetima nya nipa ni bi ntam to omso be pie agusa me metu me stadium so aja akura me ko pede ho me nkwa nkwa monko muduto take it gwashe omani mo nyamba tam dura mompon na bibia anya fefefe ya papa kwa yi na bere ni tie ntimi mo ye be fa course but da Fred be wom okọ UN for meeting kase na ye friend say Ghana president na hensem boy course wo na mo de welcome no na John Dramani mama no da me ka kire mo say wo ye azuka epede ye so da me ka kire mo say man no communication no or your best when we say communication we ni mu ana ho ehi na ata no kore de edawa no waka papa ne nkom wo de ko to form no kwa kunya bere na wuti a wo buza se akwa we wo vima ye de nkom omu nyina be hia man president for ne ade nyina hia okwa ma Africa na wodi nkom ane nkom no de da foforo obaade yankunya ya ye de baba be wuram na afi yetimi akwa ne de bere no atia owie meeting ni nya no tisi mountain so sa ko meeting Ghana for mo US na afi ono musu di nkom so ne president akasa it is here bo we aba ye yesi omo makomanto omo ye monim se Ghana for de ombe yesi aje say very amazing sisi wa ye nyina president no ni obeye bi ose de ani di achi na yo sabas body ya kan ye nyanzu ya mena hu na otimatutu na chi ye na ya ko akoye nim onzu betima bo wuram do ade nkyere ketu bia ba na ye de apon me sole pesida worship center bua kwa kofodu ana sofu panyini wo ene onene doma beduru asofu nyum nyina wo fia omo na omo ba hu se dressing perfume hu se ne yesa me hu ide obi na omo chia kwa na jo nsem yes omo chia wa na ye yankunko ye hello Lumba ye Lumba Wofa se Pizarro ni me do kinkesu my Pizarro Wofa Lumba ba ko pe Pizarro yanko me Wofa ya kwa dia me bo abaso sanse fiada nyumese no Wofa o ma ye hu ni me bia ya ekoso obi ase na Wofa da panyikase omra Samuel kanse pa animtufu no mo a seven brothers na bribia kwa na sa ne mo social media no Wofa Ghana kocha no en tresa sanse ko he brodi kromo a asama broni beka aseni wia no wo de ba Ghana ha na adiguna ha sabi ni nanzo so mu de wo kocha enti wo mafa na sa andi spirit fo no se wo pe bidia agibia wo onwemo ambetimi dia ba Ghana fo nyina do ba gisu beye tuye ne sa moma adaboa kese entokwa social media no ofa kakao nyame nshira Pizarro hello Wofa Lumba ni no yanko ya nim chia obi ajo so na dem program na no no mo ti yeah no so to ya tan sa tam na am slow of ka one na to ya tam na kwa esa mo pon wa no fi ya no mo ti asansi enye probian fa nyame shaba hello last two callers ni yanko ya ni hello Benjese yes sir asunje nkamu enkamu Benjamin na ajis ka pona ni ikasa film room la accident okay me damas ba ni etuma enen kaya mo boy en pen fo se be yombe to mana mo ni ajini ye klima isleron na ko ba se ti plus na mbe yo mani amayi klima yi abenya beng na mo so don ka ko di pressure li pa fa nyame shaba last caller hello yes sir even sir Oba dia ya dia na nso e yanko ya ni mo ga tamen ye be tate ba ba kamuzi ba talent yen ko ko isira no ma awo ganen sa faso
the castle na tinsa wo bi da wo je ka so ta de dia na tinsa onshira wonso that's it onshira wonso ahane ya de ofre dwuma de nyina besim pacho birthday chenchirenchi bi wo yenua ne monyamfo bi di ni birthday na azuka fato so yenua bai o di ni birthday okay friend no Agnes okay Agnes and then the birthday pacho azuka fato so my nyanko yen Sompa FM Agnes yeah de ke kako bomba yen man beba na Agnes okay and then the birthday oni and then the birthday ti Sompa for ya refo nyina ya man happy birthday okay nyankopon to super good na brabo so on man so yi na busu nya de anyom nya so mfa so nti Agnes Sompa for na Sompa refo nyina ya ma happy birthday na aje Grace aje Brando okay ono so ye nwa bai na anu kwaku ntoto e bi ato no fa ka wo santase no ko be kwai the person kuta ya ne card nyina ka ne card ni bibia na ye odi yisika ni nyina na ya troso Grace aje Brando okay ni din no nti e be sre bag no person no say black okay nti e be sre so obi afa sika bi ani mo daroma eno ma wo mu ne hia ne pa bomoden the fresh 0555 40 45 21 okay 28 0555 40 45 28 ofra ebegeni adawase pa ya minchira so ye no saade ama yes sole na sida worship centers of opanyini e dia bre mi aminu akwa agyin o go so sanso na ye nua no pi da form a enche kura ye pe no kura bre the go so fo nyina amesere mo ye were mu ni say kese amunyina man nya akono na go so man hema oba hema wonkwa so afi machia go so mpanyifo nya Mr. Nas enchiaso nkonkoma honorable college Dauda na afi nkoma ye wawu nua ofana aba bebi obi alaji anaba no enchiaso nkoma no ene mpanimfo nyina ye ko abasisi ye ko